Dengalun kisah saboh khabaran pemuda tampan cedah tak terupa. Dengalun kisah saboh khabaran pemuda tampan cedah tak terupa. Siti Zulaikha laki makawin, Yusuf hanatim golom masanya. Siti Zulaikha ngebet makawin, Yusuf hanatim usia muda. Zulaikha, hai Zulaikha, kon kelun hantim makawin, karena diri tanyo dua usia tajiu berbeda. Zulaikha, hai Zulaikha, bekne paksa lun jadi pengantin, daripada tanyo bersama lebih baik lun tamong penjara. Sadarlah wahai Zulaikha, bek peturut hawa nafsu gata, hana mungkin tanyo macinta gata kaleng marumah tangga. Sadar diri wahai Zulaikha, bek peturut hawa nafsu gata, hana mungkin tanyo macinta gata kaleng marumah